I ovako ljudi, danas ću vam pokažem neke osnove u Photoshopu. I ovako ljudi, kada ste otvorili Photoshop, otvorite neku sliku. Kada ste otvorili tu sliku, želite, pošto ja imam kosu, a to je onda mnogo teže, znači moram onako malo teže da sečem i tako to, vama će biti vjerojatno lakše ako imate kraću kosu i ako imate ravnu. Skidanje bubuljica. I ovako ljudi, kada ste izabrali neku sliku koju želite ulepšati i obrisati bubuljice i tako to, uzmete ovaj đavo ovdje, Spot Healing Brush Tool, i odete na neki taj deo koji hoćete obrisati, znači evo ovaj neki ovdje. I vidite pored slova P imate kao kockaste zagrade, tako se povećava lakše, vidite ovako i ovako. Znači ja sad želim da obrišem ovaj deo, označim taj, isti. Onda ovako, isto. I tako isto. I onda se vidite malo se ovdje pojavilo ovo. A možete tako, a možete dodati i na ovaj Clone Stamp Tool, izaberete Clone Stamp Tool. Izaberete neki deo koji ćete kopirati, evo na primjer kopirat ćemo ovaj deo. Držite Alt, stisnete taj neki deo i pomerite, vidite ovako. Evo, kao da ništa ne. Tako isto i ovdje, možete i ovdje. Evo ovdje se vidi kao da ima malo brkove, evo vidite kako to izgleda katastrofa. Izaberete i taj deo i ovako kopirate, tako to. To onda vi polako, ja sad žurim, ne mogu sad smaram s tim. I ulepšavanje slike. Ako želite malo da menjate boje, ako vam se ne sviđaju, možete dodati na Hue and Saturation. I ovaj prvi deo možete pomerati, vidite kako menjate boje. Mi ćemo staviti ovako, možda malo plavlje, ali ne mora, to ni ne mora. Saturation možete isto malo, da malo dobije slika boje. Ovdje po meni najbolji deo je Color Balance, odete na Color Balance i Cyan, obično ja, lepše mi kad povećam više plave nego kad povećam crvene. Znači povećate malo Cyan i malo Blue i meni ova slika je 50 puta bolje. Evo, sada, pre. Možda malo da se smanji Blue, ne znam, tako, ok. Naprimjer, možete da povećate usne ili smanjite, odete na Filter, Liquify, kako se kaže, kako god. Znači, otvori se ta slika, ne, pogrešno, izvinjam se, morate označiti Layer. Kada označite Layer, onda idete na Liquify. Ovdje đavo znači da povećava stvari, vidite kako, ne, ovaj smanjuje stvari. Znači, ovaj đavo ovdje znači da smanjuje stvari, naprimjer, evo, povećate ovaj đavo, smanjite oči, ne znam, tako nešto. Ovo znači da proširuje stvari. Evo, sad ovako. Evo, ovo sad bez veze neće ništa, ne mora bude da je ovo što je realno. Evo i nos ne bude veći. Ovo pomera stvari, znači uzmete ovako, pomerate stvari, isto kao i Smudge Tool, tako nešto, ne znam ja. I idete samo OK. I vidite, lepotan. Make up! I ljudi, ako želite da ofarbate usne ili tako nešto, znači odete ovdje i možete da berete Polygon Lasso Tool i idete ovako, taj neki deo koji želite, tako, označite ovako. Označite, napravite, odete na New Layer, znači označili ste taj da mogli ste i pre toga napraviti layer pa označite. Kada ste označili to, odete na Brush Tool, izaberete bez veze nešto, evo nek bude neka ovakva boja i povećate naravno četku povećate i obojite taj deo tu. Kada ste obojili taj deo tu, odete na ovaj da piše ovdje normal i pomerite na soft light i sklonite, možete stisniti ovdje pa ovako i sklonite. To sad naravno izgleda katastrofa, vi se igrate s tim, možete uzmete četkicu, hardness smanjite i brišete ovako malo sa strane da se ne vidi. A ne znam, ne mogu ja sad to tako. Evo, vi onda kasnije vežbajte i tako to. Tako isto možete da obojite šta god hoćete. Menjanje pozadine. Evo ako ljudi, ako hoćete da obrišete pozadinu i da stavite neku drugu, znači možete slobodno da Quick Selection Tool, udete na Quick Selection Tool, stavite na plus i povećate ovako malo i označite. Ne mogu ja da radim ovo zato što imam dugu kosu, ali vama je to vjerojatno lakše. U stvari morate ovdje layer, opet ja zaboravim. Znači zaberete to i označite tako sve te delove koje želite da... Evo vidite, ja ne mogu zato što imam kovođavu kosu. U stvari ovaj deo je uspeo. Onda treba samo da obrišem ovaj deo. Odete na minus ako ste nešto zeznuli. Greška. Tu ovako ove dele koje vam ne trebaju. I ne znam, tako nešto bez veze. Ja sad to bez veze, stvarno ne mogu sad da se zezam sa tim. Onda kada ste to odradili, idete Select Inverse i stisnete Delete i obrišete pozadinu. Vidite sad kako je to loše, ali ne mogu ja sad s tim. Opet možete čak i ovako, da opet označite sve ovo. Označite cijelo ovaj što ste isekli, označite to, idete na Refine Edge.
I sad malo tu ono, menjate kako hoćete da izgleda, evo Shift Edge na primjer malo da se smanji. Zezajte se sa tim tako da malo ove stranice pomerite, ali nećemo sad to, mrzi me. A sada otvorite sliku tu na koju ćete staviti ovo, na primjer evo plaža neka, evo neka plaža bez veze. Čekaj, izgleda loša i rezolucija slike, baš je loša. Nađete vi naravno neku bolju sliku i evo sad ovu, znači povučete slobodno ovako. I evo, ubacite mene tako tu. Znači slika je loša, ali možete naći neku bolju i sad ste izabrali sliku, znam da je ovo katastrofa, svi gleda nije ni bitno. Znači, menjate boju malo slike vaše da bi izgledalo kao da je stvarno ovdje, ali ja sad to ne mogu da radim, nemam vremena. Vi uzmite to pa polako radite. Thumbnail. Evo ovako ljudi, sad ću vam pokazati kako da napravite jedan od thumbnailova koje ja stalno pravim, znači kopirajte ovaj deo ovdje. 1280 puta 720 je savršeno, ne treba ništa više, idete OK. I sad ste vi izabrali to i ja obično idem na ovaj Gradient Tool i izaberete neke te dve boje koje hoćete iskoristiti. Evo na primjer, obično je OK ako tamnije plava tu i isto tako negdje izaberete bez veze. Tako, tu, znam da nije isto, evo ovo je greška, evo ovako. I ovdje isto izaberete, može neka svjetlija možda, ovako. Ovako. Idete OK i držite Shift i povučete na primjer ovako. Ili sad vi povlačite kako se vama sviđa, imate i ovdje opcija više, na primjer što ovako vam je bez veze. Može ovako neke linije da budu kao i to, nije loše čak, evo može ovako, OK. Na primjer odete na Text Tool, otvorite Text Tool i izaberete taj neki font, evo na primjer može za Tag Life ću naći font. Evo ga, Tag Life font i ukucate Tag Life, promijenite boju teksta, odete double click ovdje, idete na Color Overlay, izaberete evo ovako, onda možete na Stroke, znači stavite neku belu, jako ovo loše gleda ja ne mogu. I ovdje isto možete oko malo nešto ovako, Drop Shadow možete, size malo veću, spread out, manje. I možete naravno da povećate ovo sve. To je eto, to je nešto najosnovnije i možete da ubacite sad, skinjete opet neku sliku s interneta u PNG formatu i ubacite ovdje. Idete CTRL-T i izaberete ovdje perspektivu. Ja to obično volim da radim. Držite Shift i povlačite ovako. Ovako nešto. Ja volim tako kao padaju slova. I možete opet CTRL-T i malo povećati, šta već. Možete CTRL pa Warp, pa možda ovako nešto, ne. Tako nešto, šta ja znam, ništa posebno. Uzmite, odvojite malo vremena i uradite kako god želite. I hvala svima koji su gledali ovaj klip, nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo i ako sam vam bar malo pomogao, bacite like, bacite share, bacite subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pus! It was at this moment Jackson knew.